Ebra ye di case bi. Na ye be asem yi. Call so eba. Akoda ono ane maame awo ne betem. Na ne maame na dane ne ho ade bi. Nipa ye papa sofu kese bi afre from America opese akole oboa no. Na hwan na eji akole ya ma na boa no. Eno so ye boachi bi di. Ti sakra nti sabi oni abusua a obi hoho aba no. Eno waje no. Udi na Samira na Samara. Samara betransi. Kola fe sabi so atade akura bi nhye kakure. Samara te say eno amokwa wo maame no matene nka. Me pacho anopeya na me friend no na me pa na cho say nkebe ya ombra dwumadie no. Me ka che no na hange ya wanka hwe. Na ese wo he ote he. Said the ndra ye ba your friend ka say o ahwedie mu say hwedie. Onso minim hono. Ye papa bi afre from America so opese oboa wo. Na ope hu nipa. Tu maame ni nua we. Ni nua nkasa. Wo uni abusuani bia obetimi. Abusua de me obi. Na omo we. O metra kwan na minni. Me maame abusuafo de ne papa fa no ebi wo konongo. Wo maame ne dia na santini, ne maame na santini na Me pa chan ne maame. Ne papa na eda gomba ni. Me pa chan. Wo nana be ma na eda gomba. Me pa chan. Enti wo maame nuanom ni bi wen. Ebi wo konongo. Na de o maame di wiye omo yawo. Me pese asem no bo ne tofa bi enra no obi anhwe bi. Wo di wasem bi be dai. Wo so maame de na maame de ayo. Me ba chan ne de nsem de me ka bebre. Anu anti ne yete ha ante. Efiti se mi suano sofu bi be home wana down for shop na obo mi be yi. Efri honom no de ma amfa na hogo so. Bedru se me odru JHS. Ma nye fiade enti ebini a wono ankasa akọ. Otete ye me huma ebi mi di bi kwa. Na hono na anu na me buse no ebi na etisen enwona na. Me pa che wona me di hu se TFI se bi TFI moko. Ehye. Me pa che won. Eni em se ne maame di moko. Area sini. What unyu test say grade akranis. Munyi ni se maami na dwene nye. Yeso am friend no so president office. Ene so wa adwene na say. Hey. Toilet is ye akokwa ye di jemu koko wa ye tree eni muku alatwem hey Samara kafra wate wo maame wo betu akasa wo maame na dwene nye woni ni nkomodie mu no be honest esisi so a utunu sta dwene no kleke Me pacha me de to de bia mitimi kase ni da ho ade na ya oye na so ko ka tro bia na akwa ti se e bia waso na de ofie nti na ode sa ne mani na aye nti me yo bia me ntre masem ntro bia ti wiase nyina nti mo hwede yakosui ti ye nyina ye hwa kulai se wura ba bi obetena na Samara wa nko abetimi ate ho atena me ba chawai wa abetimi ate ho atena me ba chawani aye den ko so resource kura mai wunim se wo beto aso ana wo be ye den me ba chawminya ya meto aso na sisi a minya adwuma kakra so mu so na be bo am dia ka me ye dodo radi eno kodi anim kura Josephine ne ba ma abranti akoye hu IBD when you director social welfare person ebusa me say
hyehyɛ ben ne wo ho aka ye de ne be ma maame na no de emrem ana oba kokko onye no se emra bebam tie emra bebam ne ehu se wo nchen kopem emre bi se nte sa nso na ewiase a mo nyina mo hye obi a wo mo abi a akwara wanya 18 de Ghana abrabo mu no wate ne ho otumi kopɔ ne brent mo pa yenyi maame ne mpomfirim na yemwa no ne yempedan ma no na Abraham pa se maame bi afrɛ wa brochire so omo de bi am ba adopt be wi ase so entu bi anka bi maame de akora na maame hello 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 mampo kuya ojina so ti so ye chichire mampo kuya hello mon san frère otie etie wiase amore yen akola pai wenti sa ne maame ame na di ajanan etire fidi kese so nyu onim se ajanan se na mokowom di form na wo ye sofu ade a maame ayi yesi maame nanu mo se wasi akora ne foto ebetiri susu aso ama no male de ni na o face no eno na wo face no enye bete o we ye na no sa ne bende say deliver say be deliver ne se we de da wabam oh we de o say ye show ka yem frɛ adifo panom na rodo nye difo utie yem frɛ adifo panom wabaso a friend say Mr. Patrick okay nawa hello Oh, Mr. Patrick ma he yeah, na what to say Yamina dum. me da so waje me friend so Masini Solomon amani Bru East na do na me Aye. yanya case bi akwala no 18 years also ne maame na tina wo ye CCS na ne maame adamfo sofo ebo akwala no bayi efiri onya ho toda maame de praye ne bo no wa ye na to the sense ne maame na ma na di na janan nyina maame na janan Yeah, okay. eti say maame no eni ba bi da oso oda kwa me ntwi ho ena lady bi a oton ade na waje akwala no se wonya ba bi na de abai wo ma ne nkode da bonte o cha na ba ma bi akwa ne basa Okay. na ye pesi ehun se social welfare mremu no because enipa ni bia ye willing pesi o mo bu akwala no ye betumi emremu no maame yetumi age ne sasa bia ne foster guardian bi sa Yeah, obetimi, but no sa no gire oba office near yen krata. sa ye pesi ehun se nhihye ye ne kwan bi sa wo ho a Yes, bibi sa wo ho. Na uye no fru a abusiani bia so ni ho a obetimi age na na. waso onim ne maame na busuafo no bi wo kono Na mo ni okay. ade we a Yes. nya de a o ma ye willing bia bebo bia Once her life is in danger ne de yetimi de ni mo obi ma ni yeye. okay Yes. eti yamla office wo ho Mpacho an. ya ne maame na ye fa nse ne foster guardian no hello Mr. Patrick Asante Regional Director Social Welfare is in mood nenti ni nyina be fibi ana maame no so be pene so de antidi for ma ne mra ni musa se wontimi ana we de ye ma ye mpedan ma no na adofo mo ayen ye papa no masofo am wa brochira mo hwe yen all over the world akola bai wa fefefe sedi ye ma ne maame manager na ania na onkuno sister ye se emra mu no ye ko social welfare ye betumi aye krata ato so ne ye de na hye wonsa se hwe no so na omo wo pepa so omo ba beboa no no yemfa ne sa kwese ne maame no enti amwa na besi uso bibia ba emra mu no yenim se ye de na hye wonsa nti se bi unko wi ano obeti asesa ama ya na wonchum na yehu papa ben social welfare wasanya no an fa yem entin free hotel na na brampa ma ahonya ha na wa himfie na abu nsanka ho ha hello
Mr. Patrick, na che say ye ba ye ne akwala ne maame ne mla o. Is it online and off air? There be wo so live. The issue no say na tie no hu. A purely criminal issue. Senior maame no because already no madika nyanti say obo akwala no ye na yakayaka de. The prayer enu junso or the abo. Yes. Exactly. One man said you edi na jana ne ne keka ho. Akra na kwa suicide akra attempt suicide bebre. Into no sa na nka purely criminal issue na was say modi kan kra report ma police. Maame ne ye hu ba bi say a friend of president office. And I make it say, yeah, more who now you should report to the police. Official complaint. Exactly. Okay, while police is searching or investigating, no. The police, no bet mama police extract. Hello? Yeah, also Mr. Patrick. Yes, bet mama police extract. Now, based on that, me answer and krata to so now. Ya pe obi di na ama no se ma me na awode ne ba ye ne betena kura we can do that na one na akwotena eba ayi kura ye jeke ayi care order so every court that is support. Okay, and you best start here from Monday no. You be formal mama police asonte yo yate ye danse ampa Mr. Joanna munko koye case na ansana ye maami ono so anya ne fa hodi eti nyese ye koye report ato obakoko ana ubo tirinkwe ana eje mpese be force se wontimi a wo de ka kire ye makola yi nsei ye beboa ne apa ba bia manatra ti bia sof maame de ekoso no mintimi yate wo de fane call for the meantime na ye mpedan ma no why maame na ba he no pokuya. Hello? Mam pokuya ma he. Me pa me ne pokuya me de mama Fati. Me de Fati. Yo mama Fati. Yes. Na ho ye. Yes adom nyankopon da wo ma me ho ye. Yo oba Samara na de asem bia beda ye. Ode abna jeman. Yo oba aso ode aba na me pa nkopo di hye na wo mu no. So omo de iPhone me no no but me se obo papa. E ka kye ne so omo me na sa phone ncha kwa na phone. Enti phone abedi mo me di so ta ye di so number no. Ye numbers ni wi a. Na ton phone na me ni so me nto phone ma no. Ode no ko bo ashawo ko ma me bia na odi achi ma me di ashawo nto de no ko bo wo mo. Enti me bo de bi ni na bro no me di ko nyame ani. Enti na me pa ne chon. Me bom se si ade me ko tamale me ba no ko tamale won ntime ntina. Enti mo wa mo adi amomo an me se university school ni me tua mo ka. Enti me tua mo mo ade mo obi amomo an na mo ma na tetna ma me. Ya me school fees de me bo don ko ni kwan bia so. What na kwa na send mo time na mo da to account. Why? What's so bad your friend say? Abrajemai. I just see Abrajemai ka no dey. Now say na kuno so na wo me nko an ya singa mada. Enti ene den na bre na me dey say no wo ko ba sha wo fo na ene ya. 14 years na hu ka me ma me bo blaster. Enti na me bo no de player ni kura be nyina bro no. Ba say na nya ne kwan no. Enti me be ko ye papa say ni chede nya nkofo no. Na hu ka na fu na me. Enti de me ndem bi so so twi na eba. Enti me say na bo na pa chen ti akwa no di dem. Enti me say mo wo mo dia mo na asesa ni bi bia no. So fi say bi ba me tia. Nti wa kan nyina ya no ko won kan tro ba akokora. Ayo. Le ban kan so ma tete ni na me nti wa kan nyina ya no kore. Le mo me pata mo bua no mo dia mo Ma fati automatic enya botre. Na di enti na. Me pata wuti. Ni wa de ba na continue ba wuti no ma mbo ni no. Oni. O mu di akwa na chi won kan ya ma na dire ni ko wetu no. Na makuma aka ho. That no ko dem na mo tete me ba na ma na fofo. Enti me di asa no ko o de ko police station ni di akire. E de collect my court. Enti akire police wa de ma yo mu case. Enti o mu so kura na mo pa ma ye na bone. Then not only so baby a man na tina ye ti ko jaba papa. Han me jaba yere ka ho. E na ma no bi ye se na ma kwa abna kwa o tinken so no so ka ho. E na se wo mu di e na mo tuma ye na bone. Nti akwa de wo nya bone. Bone ntimi no. E na me na wo mo pemere so ma ntimi ama. E na mo de so fa nchenchen. Enti me me se na me ma wo mo ntimi ba ne de ma me. Na ye se de ma da se ti ya de me wo tamalia. Me pesa na ye. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra wa so wo president office. Na nya ne ye fra
And what you will be able to see the one about on chance from the Patata. Let it see na kyerɛ sɛ agya nan na wode maa ne diiɛ no nokorɛ Metacho Samani, and I make a shot. I shall be on the gentleman. And to Bonnie, I might have the toilet to blow me back. And to come up with your solution, you are mentioning. Meeting, I mean, any meaning on it. Not the kind of client and a manager, a couple of a walkable woman in a year. Let me come from a banner on council. I don't see the toilet in the club and the flying in Abrono. And said, no one might be a consultation view. na amenana watu a wosi wasie ne kra ne nso Me pacha madam for now offend a jabrenya na no mu folo no. E na o che me se so for baby e wo baby na me ba na yirai. Obetumi aboa me nti be tini de me cause of baby wo e wo amakomu na ba se na ye nhyehyede. Wo so me sumu nya me di nya me che ka we mba. Na me di madam na tuna me say ne papa se na madam for me na wo pe me. Enti wo de me call ye no. E na yes me so photo mre nti photo no ma me ne ba pa na o si me nkosie. But me me hwe mo me be hu nya na nya me bi so a kire me se. Na nya mpa ye no boy na me ba no hu nya nko ade na o mo ye ma me de kosie ye no. Wo so kwa mo na se obi atwa obi ti. Sa wo fe. ai Me pacho sanko fo na yo mo hye nkurahye no no na no pese o mo fa me ba so ne mo ma se dan kanya me ene me hu nya me so hu me ba hye ne so enti me se adum nyankopon ne bo so pase omwa me na akora no nya gina bre papa na eche on fa nya adanse ahye wa bla bo ne de na nka no wudi na nka mete ahye wo bla de na me mpe se me hu se wo de ne ho ko ba so na ma fati adwene na ti ma kwa no so anka wo ti akora na wo de nko kwa ya kwa me na kuma no ka wo Odama kuma no ka ho oba nkan 20 years. Asha wo san kwa no boy me bankan. Me wo ka ba. Yo, ma fati ye ma shema. Adwene ne nye adaka na se atuni ma na fregu. Samara, o ma me se na uboja ntra. Me ba cha nkran fie na yekotina mu no. Na ho no me nkran fo nko a. Nti na sister ba ko eye nkuntun wo ho no. Ne bag na me na na wo. To say you were the same stage, but you go school of alcohol. To me go draw no na me pese me mfa na down for. Is that say you were the same stage in. If I mean, was in our batch asha me pacho da bi. Woboa. Me pacho ai no krebi anim. Was it the woka ni na no kre. Sam na woka gu no so ni na. No so okota malenti yem wa. Ni page na be yem ma. Wo ma me na dwene bipolar na. Huh? Because I'm not saying this is Samara. Also say one more than mama me Jenny. Huh? No so papa no also papa enwi na anhwe wo se also so papa. Sa no ka kire o. Da be me hu me kwa yi ni bi. Na papa ni free. Papa cho free jusu. Na papa ebusuafo ni ho. Dodo na won kran bo mama kan de omo okumas me ni momo. Enti de akoso wiase enti abusua enti akolai ti na busua ni bia ni ho aba yi wente ne maame ma ni di ne maame ma ni di ajanan dipini ono ane maame a wo no Dr. Mensa maame na frese no kore because say obi abone baby yi wo bra no 6 years Ghana nsemo asisie na be ko magazine mu o graphic mu ye nuru mu o mi enko computer somle Samara, yeah, show ya woman of faith. The Lord is our victorious banner. Me baba I call London. A friend is a Claire. I send 500. And we are singing na. I cry man and say, "Ma, me no watching on a catch a plane. Say one to me because of me, ma me karatenti. Because ma me bomb so to bat is a can of mine. I cry say ma me a pine a crumford. I won't can I pay." Ameni pedwa gunu so anke yabu epenaku no Samara no kore kasegu akasem no mante me pacho ai opa wo kromfo me pacho ena ni pasam ye so ka uti board ma uti papa me pacho ni abra na mo class 3 na obde miti board ai mo etinia ma me ni ye nyina wonya de beya obeku no ye peska ha dan ama no na ye padwuma so bi o filling station bi ni adia ya pebia ma no yesi ebedidie nsua ya nwenam ka Josephine ne ba ma abrenti sa papa we esi magyaye enso emu oya eti wa wo mmoa pese wo de boa ne de ha dan makrai 0242 955 893
0242955893 ana number si mi enu egusui emu bia momwaye because my minister obetumi agene for 2 weeks waka kire off air so on chain 2 weeks na ebedru on yempedan ema no Samara ewiase ti ukasa meminya akwan Bi a otie me bia. Ye me bag ni 1 million me person Masem no e ware ho misro wa maninka wakoma na po me wai misro bibia otie me ewie yi misro bibia no pienso babo me bia nyankopon manenkosa na me be hra no obi a wabo me so bia nya me hra no onye ne kese no be ko so so yo makese bedas eti maame a uma ukaka kira akola maame se wo sofo sakora ye beifu a ti ya akola ye afrimfie nsia me na duru fie du nwoche no eti dia ne wanya akola yin sha tade o ne ho tade nyina ne maame age hwe karanga pa akola mfie du nwoche sa koma tade o so kwa academy o emphasis o sa soja fo yire no mu uniform o minu ma de kora pa ma se no hwe tiri nwi pa kola wa wi SS ese ni kuwa uo yes ramo Ghana fo momwaye ma me say 2 weeks e no beje no tiesre na ye ha dan man Dr. Mensa so be man say dura dware ni kwasem na ebini na odi ye o picture de a chef fam o praye ne jonso aye de aburu no o anu nyina ho ntentan na tete malady di for ye nyina ne maami kasa Mr. Champo 1 minute na Dr. Mensa ntasa maami no ya na agene na ekoi so maami